Той сонун болду, Билбейм кимге сонун, кимге анча эмес. Эмнеси анча эмес, сонун болду го? Бирөө далактап билип атпадыбы? Ким билип атты? Билбей каласың да. Сен билип атпадыңбы? Толтурабыздын ортосунда туруп алып. Жан, сен чакырсам келбей койбодуңбу өзүң? Аялың бар деп кот сени. И что? И что мен отурдум күлүп? Ойлонбойсуңбу кичине? И вообще! Вообще, Жан, ты меня не любишь. Так это же я хотела сказать. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!